Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment section. Kuphela uzosipha nje umsebenzi wakho omncane sesiphuthuma siya lapha kuSizwe P Mabaso naye uzokwazi ukuthi asihlelele umsebenzi wakhe kuphela awusiphi inkolo sonke empilweni asikho la sifisa ukuba khona ngokwempilo kodwa akasiye ukuzama sonke empilweni asikho la sifisa ukuba khona ngokwempilo kodwa akasiye ukuzama kufakaza omunye wesifazane uthi kuyenzeka nje ube sebudlaleleni kodwa uzwe uthando ukuthi seliphelile inkinga ukwazi ukusuka lo thandana naye ngoba usujwayela ukuphila naye kade laphela uthando enhlizweni ususaba abantu nje ukuthi manihlukana bazothini senithanda nesikhathi esingaka ngathi cha nkosazane uma sekuphelile ade kunihlanganisile kulungile hamba kunempilo ekulindile ngaphandle kuyenzeka ungenothandweni onenkinga yemlenze uneduqome impilo yakho ime ngihlula ngisho usuthi ulibhusha ngemali kucaca nje ukuthi ayidalelwanga ukuhamba lenqola kumele uzuhlukane nalowo thandana naye ukuze impilo iqhubeke ngoba kukaningi empilweni sizama ukudusha inqola kanti ayisenamasondo sichitha isikhathi ngoba sonke empilweni kasikho la sifisa ukuba khona ngokwempilo kodwa kasiye ukuzama kufakaza omunye wesifazane uthuke wathi ushisa igundane endlini kwase kushindle yonke ngathi kanjani uthuke waphingela owesilisa deshade naye kubeselala nabantu besilisa abaningi ngenhloso nje yokuzwisa isithanda sakhe ubhlungu uyaxaka manje umzimba wakhe mawulokhu ubhidlika lo akathi umzwisa ubhlungu umbona nje uyanonophala ngathi kunjalo ke empilweni umzimba kakusilona ithuluzi lokulwa izimpi zenyama ukugadeke nakho ukuphinisela okubi ngokubi ngoba kusebenzisa umzimba wakho ngoba kulimala wena sonke empilweni kasikho la sifisa ukuba khona ngokwempilo kodwa kasiye ukuzama abanye nje sebephenduka osomahlaya enkundleni zokuxhumana bahlekisa abantu besemsebenzini bona basebenzi bajika nelanga amathuba emisebenzi anqabile makuphela inyanga abantu babala imali bona babala ama likes nakhona idatha lithengwe ngesimilo indlela abalambe ngayo eswini sebefisa ngisho ukushintsha ama likes bewenza imali ukuze belale bedlile kwempilo kodwa kasiye ukuzama kufakaza omunye wesifazane uthi amathuba emisebenzi anqabile uthi yena wafundela ukuba udokotela amathuba emisebenzi anqabile manje umsebenzi wakhe sekukudayisa ngomzimba futhi udayisela udokotela kuphela ngoba njalo bandla mayelala nabo uzizwa njengathi yasondela iduze nephupho lakhe ngoba abantu balambile badla beze bedle wona unembeza mabebamba umoya belungiselela ukudla isono ngezikhathi zobumnyama sonke empilweni kasikho la sifisa ukuba khona ngokwempilo kodwa kasiye ukuzama omunye wenesifiso nje sokuba umdlalo webhola sangaphumelela manje umsebenzi wakhe sekudlala ngamantombazane uthi nalokho kuyamthokozisa ngoba ikhona into akasakwazi ukudlala ngayo uthi isiphiwo sakhe sebhola singaphumelelanga simfundisa ukwazi ukugenda inhliziyo zabantu besimama abalambela uthando ngathi cha nkosana ungashintshwa isimo akubo uwena ungashintshwa isimo makungenzeka sonke empilweni kasikho la sifisa ukuba khona ngokwempilo kodwa kasiye ukuzama ngathatha ipeni ngabhala inkondlo ngokugubhela chapter 1 verse 1 ngizisililo samaciko enikelela imali ngoba abantu banokubiza udumo ngempumelelo ngoba masudumile unokuhlangana nabantu becela izithombe befisa ukushutha nawe wena ulambile eswini ufisa ngisho ukubacela imali yesinkwa udumo nqaba gubhela ungayenzi leyo nto abantu bazokuhleka usudumile manje ngoba abantu bayaxaka nje mangishutha nabo moyizeli inkinga nama ngazi ngamoyizela kanjani nje isisu sinyukubele hlaze kungcono wena ukweleta umashonisa kangakanani ke mina ngikweleta isise ndangazi ngizosikhokhela ngani athi omunye kwahle bokuphela ngithi wena ubuhaya inkondlo emcimbini ogcwele inkumbi zabantu ngathi cha lapho kangikhokhelwanga kuthiwa ngizoziveza ngikhokhele ngananti ihlombe kuthiwe ngiyashaya angazi lokho noma ngakwazi nokukufaka eswini ngoba udumo kwakumele lishade nempumelelo imali kumele lishade nemali manje udumo maluza lodwa lishiya imali ngemumva nama ngilifuna izongiqhatha nabantu sonke empilweni kasikho la ukuba khona ngokwempilo kodwa kasiye ukuzama